mal ken yam ka nas dial content baren palping kaliang raina gwasama kanwer online TV channel gwasame an wala shanka bakel ka paingwan ron kin dangro urjan dangred bakel anda mandun shank kwasnyak maliano rais gwasame an wala bana roch ka jom chalat ka jomo chalat gatin kondilat gorodien rei wich ka sa Sudan take a roj michalat gwazan ben yawa yakel roj ban linga kenyam bana roj ka kwi vice president Hussein Abdul Bagi ana che kume Unity State ana chaga challenge che la no ken kwara content ka ku Unity State shika la failure ne rekona te ka kume kirmi yadit ne kon la kwar lad kenen onena nume kwa doctor machar kwa de yen na tel machala da kwaran kon la kwari Unity State so ka kenen kon dongo kenen da mala de kenen so by President Abdul Bagi chara jalong ano ka do badana dong wungwano ken keja jen bu kono kwena gwasme ano ko chara jalong ka ta dan len ngarin keja bi kon linga gwa en mudo mo te ka michalat en Abdul Bagi jo chalat gwas mejane by President the person of the service cluster Hussein Abdul Bagi call the quarant konen kapu Unity State ketin be Unity State shega criticize ke chagalat jor ko chika ken atela mal mujikane nung ka community den konen jen katen you know she Abdul Bagi chajo chajalat ano shinedin konti la ki leader ka Unity State ke gatin kon ki manne ki enram mamu te Unity State made mal no jani shiken kan ke kan goro bi mal bebere duarian shela do na me no ngadek daga dan to Unity State kana violence kana ta dan tele security tele jagaje na me Raj Abdul Bagi masi de mi jak tabande ngai jaraje walet ki memorial service gwasan palnatin kalet sultan Robert Tungwar ko gwang ret rewi ke juba Abdul Bagi sheta bande ngai che red rar tabande ngai jen a senior figure no sheba teach kalwangdien ki rule dan tikeke kabera shal kuma Unity State ka bentiu kata dan de korti kan gaje ki liuna ga jen winimi Abdul Bagi chela do jen charach ka kwara konte ga bentiu jarai ke prominent figure cirka tabande ngai ano ngumongot nang narodin keje rawijin winimi ngumongot nuerin ken keje ka jang Abdul Bagi chela dino ajane tramda tije ne tabande ngai adobadien ngona ka liya ga jamo kai yana kwaro minyi nuer ka jamo ka jang si Abdul Bagi che jomo che jetup chelat kirme chelat tabande ngai Abdul Bagi jena vice president chitka tabande ngai va vice president ki Abdul Bagi chela do ne me a lack of unity ki tel mada kam no kunyene ti kon la quartier wa ki Unity State man ja communities ko bika were reka ki boj betel mal ka je ajano yen chamal cha jelok shamat kal shajalok ajan ni to kor wantin ka Unity State ti cha capchong gwad menyen ner konte ga mayom ano ka jangen kon ti kar wing administrative area ke report an chalat gwasmene Abdul Bagi ti ngani chamatin gwasmene ajane kan ngana kon ti la ngani Unity State ki kwarken tenta ka juba tila gad bentiyo
Chala special ne kon te juba kana panken shiga tel influence ka bentiu ke ga unit state ko ken cha ka tul ram laptop de chana cha ga mo wa so ku mo wa shiga tel influence ke shiga bet alo shiga na gor bu involve ko de ne ko la community dien de ka tik jani na dual jani mo cha division cha je create already a jam shu na ka ja jani kene ko na chi do skin to state kene ko na wi tam unit state jani ka ne mo tell idea ke ki development ka ke do da na on yam ka ja alo jani to ko dia te tin ka jamona jani mete matte tenan gwasmo ke mete mat ka bentiu ka unit state jani bentiu da la develop ka state jani da dit da repeat ko no jiga rodian jani dungo ko tele mat jani tel mishale development no development without unity jani ya tel lat bombala jiga kane kon la lat jani abuten jentenone ko yen sharadun dak sharadun lin yene ko lan wer de bentiu ken wer ngon ko ken abdul bagi chala de joy nyamnat ka janna memorial service in chalat ko mesi de ko de la dara ga tabande ngai gwazi me shi abdul bagi je shoot your citizen kontra yake bintu che jogo no kana responsibility ajeni no ngamal kwa peace kwa je restore lada kel kaba liya kaba ye chonke kaba korchong rei dwarun yene kontra ka unit state abdul bagi chala do boraj boke bon jen boraj ke bon dan be ka ke bon SPL mayo members of the SPL mayo jen biga rach and bon dan te unit state ke mete bentiu jen do rach ngi SPL ayo ko bi malbeten ti SPL ayo shika na dikana bu maka cha bu mak ko bi unit state bete kamal na moray mi chalat point and abdul bagi jen be interfere boraj ke ji members of SPL mayo ko china tikan bu mot kamiluke na mane report mi chalat chene de content re with tinde ko bentiu jaga jogo no tiyo yeno gorje no bi mal bere dwarun lada kel ka kwar ajana lada witch ano kel ka kwar kun kel ka chala do kwa development kwa promote kena ngajem yam ko shang choba tere dwarun a chite no koreten na mani report mi chalat abdul bagi semana ngai kondiale ano abdul bagi aramkel malakwar kajen vice president mi shirka tabande nga semana ngai kondiale gwada me ne de ti chol kon kenu te kel mi yadi te ngai kona ni siang ne ko la bel ka kanwari chermin kon bela teme bel ka tabande nga taban aramkel mimo mila kwar medit ano ka wajen che dier ke lia dan liun wore ke jere wucin wi mi kwale jogo no jin gorno der mal deri no le ne kel ke jiwich nyen kwale jogo abdul bagi no antama ami no ngi jeno bitene ko rotere dwaran ano ajene teleman mo beben ano kwale chum ne jeno jin a chuje go ben wore ano bikan ne ko ken bikan ka me ki bikaliu ano ka jogo dan chala gwasma abdul bagi name information mede konti ke linkedin eno chata bande nga cha di lalar eno kalar mo betene ke je eno bejeri alaka ke che jabri alaka eno mede konti ala ngajino no ka kuida na charge mun dan ko kon writing akon da ma cha ramkel kane di ala konti ngori do mandar bere ke so sudan dr remachar nei kon di ala kon chalat ka kuida ne me dan e chayen ne go gwa dan e chayen jentele jariet kana mariet jen jarete jenti menan ngai kona kwa kwar tin konten wano tila kwan wer kwa la yusa kire ana kwan weri kwa la kap ko bom ke goro jeno kende kan serenda de gori kum kem yadit so na me no ngari
raina mrai kone tina tikere nin kodi ana bana ba intimidate ke ba jo no ba kep ko bom wana mo chi chuong en ran take a right ke take chuong ko da ramadan no ka da je dil gor jem nen kon to kotetin dagma char ka dol yalla kono chadul right now kamin chalat ke C5 mun dikan lat ka ko de jelun shaili no tene share da laka da kum ga kirmi yadit ne da to wa lokane da dakma cha de jelun kaga ne da konan tiya ja ten tiya ga na ten tiya ke kir ne da ton taken ke influence midit chaja no ke chaja gur eno de dakma cha dar barar te ne da ngani chalat ri yandi al ga ngach eno ka ngan ka ne de to tin pen ga de dakma cha de jelun te ga tana be chalat gwasne ko tiken ke tit ko shu kana ko kan ku contribute ko shinwari ana chikan bu gorno bikan na ke bunwar bu let kel ke bu mal ben ba da ma cha londe mu cha je lon do je ndala tore wika sa Sudan do bil kapchon do je kon tore nuer bu bil kapchon bu mal ben ana ko ngai kon dal kon lat ko rodien da kama cha ne de kon lu je no de je lon cha chi de lat gwase mo atut ke ram kel lor ga ko da waram kel taban de ngai waram kel wude shalka Michael Makwil wala waram kel ana ke kol manyam juk ne de ti walu kana ngai ko ne lor ga ko anwar ramdu diena me taban de ngai anwar ngai ko na ba menatut balwak anwar ana jangdang ro gwadu me wude shalka Michael Makwil kana kol manyam juk tela jang borba ngai kon kana kon laptop politician tamara yiki juba these are the people in kon sha de no den na de kan ta maro yiki South Sudan kenyirian ka dakar machar chene machar bala ro jene nuar ko nuar pan telam de jamen watch and nuar ana cha nyu ni jeno michung na ka dakar machar eto echena de chombo ne ko ken but chungna ga je ko telam mal de tin tama shanga da na shimal je ben special ko ne ko lan were men lo ko no ngwase o nay dialati na kan were ke shon na ka shod dakar machar so jen jang ne dial go bu shonga ga ke dakar machar so dan daga je ku re machar o re machar lo go jen o bine dial bu ke saran daga kir ko dakar machar jen bo do chung na mo nyer ke je kan kwa dial content mention ke chaling ana mutte mu go ga la to no de mal de jen nanyam o ba dakar machar ba je delun ana ni charo jen ko kon te paiwa rema cha chala C5 group eno baja kamrar reiti gen ko bikin yadi bamal le nyo mula de kana dak machar tele another option that dem chamun mu mal binu ya jona kiran wona ne mi ram tene no bre machar bo reiti gen en wiche bete kamal bana me cha de ne kono ko ken en rema char gen la solution so shikana gor a chen ne men warani is the solution ko problem South Sudan dial ko wodi jaram dane tan mal man gore share kelu development jani ta rewi dane kim yaditin tele development kamal jani tele mal ni yeno kon gen kon mi tay yar kelu kon mi gware wi ko so Sudan no kon mi jega ko ko di ere kon ti yukom siwe ko rap ke cha corruption cha gelat ko kujamo tele mi shal ke mal medeben ki din kon mi dare gwane dial chu ken tama ani me kwa dagu machar kwa de yen ngai kan wo South Sudan bagwa me dan chaun ke 2016 gwada dan ge ke jetin and then chojen chata bande ngai chwa kwan ngai ga don ta bande ngai be mal be no ngoda ba chwa mal chwa nyomo ta nge ke 2018 ana mo point chwa gu no be mal be ben ba me cha 2018 cha je tan cha dagu machar ya nyogo mo kwan ge la vice president no mino kan ta bande ngai kana watch na mo shu mal shu ben chen me dan ngai kone chwa mo char chwa jogo no jin duwe dar shal kamo juba ko bi mal bi no but this was a plan ka kim yadit ko ren ma char che roi karwade guro modern content ga international community so che go jeno be ka gor ka de to ko cha jo protection edun den ko ba mal ba jin parliament ki so Sudan che bungut ka mun rem ba na me chikin yadi che go kane ko na la jikwara chu kono no be kane to wane kan long be kan ki influence ko kan
kana kam ka bet jen ngwarar te kwa kana ka especially de jen 90% de ka oil revenue woni ka gol ke dam chaga dara ka mu ka de ni ko be ni baga ko ka men Uganda people defend for ko be kan edin kon atilan wori kel ka GSP la yo be kan ga yan match na mo mi de tenjer bi kon te metel win mete kamal madian gwazo mate mo chinas confused nating one la ka ala ran woni ne Dr. Machar gwoka je ko jana Nuer no re Machar cha gur ko Nuer medan ke 2013 no nakana chana ne ka kwimu ka chana ne ko to jana ite gwam wetin banagana ko chela do be election ba jela ke ba election ba jela ke 2015 ko dal kin mi yadi de no batine tin wan ina to ba Dr. Machar ba je kwan chokor to ka chwo Nuer shwo kan ngai kona more than 20,000 chaga ne ka jan gwasidan en kora mashwa na chwo to ko di lokem yadi tike dwala ko be Dr. Machar be je face key election ngai kona national election de jalat ke 2015 so mishi gana mo shabijiya me cha malo me cha yago tan ci kon diara nene no shine di ati mat but chetiga delay men minute kim yadi the systematic way mugore jen but wi kwam ke ba modu kwam ko che gote kun kwarum ba malat je men yen tam right now roll now but chetiga ne le kok chela de no call the territory tin content no tiguten baga di logo fai ko ne ko nan dalla ka kanwari so ko nor ko le use no chan nor chan ganak and then irun chema charge bila pass ban wero ko kenji kan gujino dong kana kene de gor ni ke yang ma charge so chuna ko ni kan bono manan wero dial kan ai kon dial no nene en kwera tele kwar mi de logan wore jin chu gonje no reng ma chare e ramu mo kene dial a chen ma ga de no ne ka let ka ba kie de na chon kora ka let ka jin mi ci jangro do ko jin kwar mi gwa ko ba je gor no wore ko don mi gor je no bin wore bi kan shi kon dial yune nan tamma ci jangi ne ganga kok ajam ne no tel mu gwa mu road right now nuwari chicken jang chicken ga bel ko jang gang kan rodien ne ko bel ko gwas me de ga lan nuwari mi shit kan ne ngai kon diala muna kan nuwari na ka ke ano nuwari content cha kulu jurre kim ya ko kim ya di jurre ne na right ane de ngandong de ande confuse no yen nuwari no yen dat no char ijen mo shi agor no biya kumbiya na kume nga kumu mun neke ne ko na ka ngane kan so kuje mo nuwari kan tin yam tin content cha confuse ke cha wot ken cha ga yar no na ga nuwari kun mala lar ke no nek mor ba nak again that's what kills doing to them kan okane jinni ya je na wonan nuwari ku ngi je ke ya je na gan mo dire no and confusion mo cha je create ka kon ano logo no kume mitele jana chi kume kana mije ban ko ba na ba kan special right now ne kon kwatar ga tamra yake so dan ngane kan wore kika janga kika tat kika bar kika mole na ganan ngane na kan wore so kuje mo alone Dr. Machar very important at this point chi no ko di no ko mono de jelum na ga je win mon kelo ano do mi chicken wore ba je miet ano ka kwa kwarkin kwa ga use ano wi kwaro dongo no me beto ko gwa no che beto ko no ala future teram neje diri ne gwa wala diri te kono wala bari runde te lora bang sere kodi di logan wala di kujeni wo by election ba jela dirun but when it come ke jeni shum road anga bi chon kormo kabu no erbi karandien bikan nokana bikan kwany nuer gur gana de charlon kodi ite ram chim jeche dat kan nuere de na shara gwan warama me de road ko runde je kwany de no binawe chung jode ke che nek wa symptom ke mi chana jenen goro jena bana chongo no gwa ngaje no ramu mo che kan che kon bile lwak amene gwa de jor mentade ko te de wanen konke mi baje kok let's say mi ya ko konta mo nan werku de la ngad mene gwa de jor no sha de le chonka kel ko shella kan shira mu dan don gu jenen go de no de la de kan bala jen kon bu ko ram jen me ci kon nak ci kon la de jek ban jo support no mo gor jende no de kan pel ko kuje mo yen ma char baje de lin de berar a jen bu so sudan be te ga malo eno bi mal be ben ko cha Dr. Machar cha jeluñ mo te cha Dr. Machar cha jeluñ tel mal mi be ben rewi ka so sudan na me der we ko kon dial ko de kon te ngay ketim kon lu rodien ko de lat ko bi mal be rewi ka so sudan no er ci kan mal ci kan luk no no kan mal bane de kon dwal kan de kon de la jang ko bi ken no be kim ya de be tedi
the fail so ko kuja mo chika na goro te mal medeben te magwa medelat so gor kano de kan kabata jemren yan tema everywhere a unity state a jongle apnal chan wadi cha jotin geje ka border Ethiopia ko wa doro mo mutin war ko kenten rol bunya wa doren bane ke be ko shingaro fa jikam na mo mediten kan re kono yoska ngane ne kono yoska kan wari yoska nan wari anga akil mi yadit kan ngande belo rama de bel chi ke mi yadit rama de bel gwase me ejen kan wari kontenten wana mo kan ba belo ko kan re kondo ko jeno de mal derben name de yena ngaji nono bel ke liwe kan bel ke liwe kan wari kon ya koko mu ken cha koko yo name de la jen jodana de nyaa kel mi jiram jidit gwase me goro jin bi channel bi support no ka YouTube ka Facebook kan dial am ya temal